Apa? 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 Aku tadi ada hewan. Endi? Tangan aku terus nimbur. Kaget aku, nggak tangan barang kok. Apa? Nggak panas jadi nak. Cukup no mas. Apa nak? Segar. Ini. Iya. Minum jamu. Ini anak keripik. Iya, nggak tumbas. Deh, Sekarang kayak madu. Ayo Mana bunda aja? tumbas Cek, bunda cek. keripik bunda. Mengko mbak ayah dilongkas sih. Ini keripik. Iko lah, kau sandingnya jalan iko lah. Minum jamu biar sehat. Kok blur ya? Arek kok budal dewe. Golek keripik jere. Ayo, iso dalan. Hai. Noleh bareng. Itu. Dia ada ya iki. Ya mau tau lek dikai. Makasih ya. Kutak guys. Akhirnya duduk di mantel. Kak mimiku. Kutah. Depan suket. Kutah neh mang. Mimi. Belum. Mana mimi maju. Panas. Kono kayak ono. Mana matu nih? Bunda anak bunda. Oke lah, kak yang Tak maghrib barang. Maghrib itu benda. suntaan sih. Ada di dalam ngono suntak. Nah ngono. Kok kadang ngelebok nih. Abu, abu kenyang akeh. Ya ceplok ambil. Jadi buka.